Biyag ti tao. Hello gagayem, naragsak ka na imbag nga oras tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kadagiti sana makamamo diti kayem yo, siyak ni Jenna Almoite, ang mga kagkamakas man ng biyanang, ken ti original nga kin drama iti Biyag ti Tao. Ken kayat kumanan nga ipakamo, aday ito ilaang ti YouTube channel tayo, apang yap uploadan tayo kadagiti drama abiyag ti tao ken manang biyanang. Sakbay ti barumanan nga episode ti drama abiyag ti tao makablaw mampay ni Annalisa Toscano, makablawan amin na Toscano and Gorospe family. Kastamatan kani Maricel Daligis, Lucy Rivera kani Imelda Velasquez. Kaya ti tayo nga rudendanggan ti episode 339. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nanang, mapanak idi balay daro na ano biyak. Mapan ko sarong karan. Payan ako. Sigurado ka ka din, iti DJ Arona. Wala nang, ay ayatek unay ni Rona. Ay, ala, no kastati ko na may kisuportaran da kalatan ako. Apaya kasla natam na iti panagsauyo nanang. Ay, awang mo kiday. Madanagan naklaan. Tama nga no dumteng tuti aldaw, pasakitan na kaday ta babae. Kan may sa, agad-adal ka pailaang anak ko. Di ka aganat ang makirelasyon. Wala nang, di kayo madanagan. Tati panagadal ko ti pang pangrunak. Kan saan to ang mapasamak ti ibagbagayo apasakitan nak ni Rona. Ngamin, ay-ayatan mi ti tunggal maysa. Ala, agrubwat ka nga ruden anak ko. Kaya numabalain, di ka kumaagpakarabi atan ay delikadaw ti dalan. Wala nang, agawid ak matla adagos. Adamat di motor a service ko. Pasarabokin ka, Rona. Agyaman ako na, Pender. Agtugaw ka, tagkape-kapay mo muna. Agyaman ak. Awen gayam. Kaya't nakakanwa makasarita ni Nanang. Ha? May papanitan niya? Diya ka mo, ngam napatig ka no ti baganakin ka. Agsarita kayong tuwa, kalpasan ti panagkapem. Pudno ka di nga ayatem ni Rona si Kapender. Well, nanakarla. No kasta nga raw, pagadalam ti anak ko. Sika ti makamukang kwa na. Itad mo amin, dan yaman nakasapulan na iti panagadal na. Ha? Ikarigatak, nana. Aramidem, ti amin nakabailam, no talaga nga ay ayatem ti anak ko, baro. No kasta ti kunayo. Iso ti aramidek, nana. Ay ayatek unay ni Rona. Kasta ti kayat ko. Lalaki, analaka akasarsarita. Di kay madanagan. Taramidek amin nakabaalak. Tapno maitid ko amin nakasapulan ti anak yo, nana. Kumusta nga, insan Pender? Da magkuanapan kay tayong tinobya medikal man na. Nasken nga gagetak manipo di tainsan. At da ngamin na ibagatiin na tinobyak kanyak. Anya timbaga na kan kaya? Nupod no kano nga ayatek ni Rona. Pagadalek kano. Anya? Kasano ko mapagadalam katagpada kayo umat nga estudyante pa lang. Aum pa'y manatalgad at trabaho minsan. Ikarigatak ti agsapol iti part-time job insan. Pangasim ha, di mo ibagbaga kanina nang tinagsaritahan ta. Napuskul mo't gayam ti pa nagrupro pati ina tinobyam. Agasam day ta. Ipasanakan ka ti responsibilidad na kas ina ni Rona. Sa anak tayo agawin din ton o may asabado nanan. Nay, apay ngay penderan ako. Makipordiya ak nana. Ag-extra akit ti construction nga si dagti pagadadalak. Nay, kasano nga yan ti panagadal mo no agtrabaho ka, anak ko? Part-time job ko lang, takasapulak ti kwarta. Kita mga no, maliwayam ti panagadal mo no agtrabaho ka pa'y. Di kay madanagan nanang.
Saan ko abaybay anti panagadal ko? Uy gaya, ipabulod ko pailangan ka ni Rona to yung motor ko. Nanay. Anya nga iti usaram no ipabulod mo. Kasapulan ng ti service ama panidya pagadalan. Lembag kanyak takabaalak ti magmag na. Paunay mo ti kastan anak ko. Talaga akas tananang. At daragiti gundaway kasapulan nga agsakripisyo tayo para karagiti ipatpatid tayo iti biyag. Nakaumay kamot dito boarding house ko, Pender. Ay, naalam ka din titangdan mo iti construction? Wen Rona, itad ko laangan kan ka tapno adda allowance mo. Oh, buo day ta. Tiyak kinisayan. Wow! Agyaman ako, Nay, ha? Agtipid ka. Tenton Sabado man na makapagtrabaho ak. Uwan ka di. Anyat pag kung kunaam kanya kaya, jak amot agtipid. Sana kasta. Ipalpalagip ko lang tapno saan ka makalipat. Sige. No awanan ti ibaga, mabalin mo ti pumanaw. Ngamin, umay ti gayam ko. Umay nakano sa rungkaran. Insan, jak mo dun makikita ti motor mo. Ada kan Rona insan. Anya? Iso pa lang ti mangusara. Insan, kasla si kamot dun ti ama ni Rona. Adun sa amot ti sakripisyong para kan kuana ngam ti sakripisyo dagiti dadakkel na. Aramidak lang ti kabaalak para itinobyak, insan. Kayat ko atulungan ni Rona. Wala ngam si kamot ti kaasi, insan. Kitaman talangam. Kaslawan pa yun oras mo para itibagim. Amumat na construction ti pagtrab-trabahwak. No kasta nga awan klase tayo. Wan, amok day ta insan. Concern naklaan kan katakasinsin kakit nga rod. Saan mo tamabalin asi ka lang tagsakripisyo para itinobyam? No saan nakakasya ni Rona? Kandag iti dadakkel na. Masyan ka kumamot itibagi minsan. Usaram ti utak mo. Di kag balin nga uto-uto. Mapanak labi iti boarding house ni Rona, insan. Apay manan insan? Mapan ko lang alaan ti gamit ko. Nalipata kami ni Dina minsan ngayon tulod ko ti allowance na. Kuyugan ka, insan. Usaran ta ti motor ko. Okay lang kadikan ka? Wan. Kanon to pa yung makadaanon kay dyan no magmagna ka. Agyaman ak unay iti kinaimbag mo kanyak, insan. Abay mo tadi mo yung bagbagang umay kagayam dito yung boarding house ko, si Kapender. Umay ko kumalang alaan tinalipatak agamit ko. Ay katagawa ama. Takas makita mat at da bisita. Rona, lalaki man ang tibisita mga dahi salasyo. Ni Ralph Dayjay, nasingadagayam ko. Anya? Agawaam kit di ti mangalay ti gamit mo nga ibagbagam tani. Ado tinas ka na pagsaritaan mi. Apaya kasta ka kanyak, Rona. Anya? Awan mo dakas nga aramidak, Pender. Nag-overthink ka man nga minan ako na. Ikam pa iti dakas sa kaipapanan ti makitam. Di nakpagpanunutan iti dakas Pender? Ikikanda ka mo lang day Japan iti allowance mo, Rona. Wen na nang? Manungay tinted na. 2,000 idi Lunes. Nasaya nga road no kasta anak ko. Nas ka na pagadalan na katinobyom no talaga nga ayatan na ka. No saan na suportaran ti panagadal mo, ibagam lang kanyak tasyak ti makisarita kang kuana. Wen na nang. Ay, wen kayam nang. Umay ni Ralph dito'y balay inton madamdama. Nay, asino Ralph? Tigayam ko. Agsyat kami kano. Anya? Mala, paumayam lang. Awan problema dita. Pasensya ka, insan. Sa anak asumurot iti outing nyo inton malam. Apay nga insan, Pender. Siya kunti makaamo amang ilibrikan ka kunakmat. Sana mabalin. Sarimi ka ni Rona ita. Nukasta, mapan ka man ni Jayanda. Wanitsan, sorpresa at tinobyak. Kita mainsan, amangan no si kamanan ti masorpresa. Amangan no adamanan sa bali alalaki amadanon mo ijay. Sapay konsentidor mo ti inana. Saan mat siguro, insan?
Aywan, saan mo ka ding usarin ti motor mo? Buludag kumapay. Makitam day ta insan. Si ka pa yung tagparikot iti usaramita. Di ka matanagan, taaywanak ti motor mo. Sige, buludan pa lang nga ron. Ngam sigurado nga i-full tank mo na isublima. Wanisan, amok daytan. Ikalak pa iti ara, Kraus. Nabartek kan Rona. Si kagademat. Sana pa yan nabartek. Kabalak pa iti uminom. Ang mga noon niya ti may baga ni nanang mo kanya. Nakita mat ni Nanang nga si katikadwak. Sa maysa, dito'y balay may mo ti pagin-inuman taraw. Ada ti kahit asawan lang ti Rona. Oh, Ha? si kamit gayam, Pender. Oh my God. Yamamok ni Ralph King ka. Tigayam ko. Anya. Namok lang nga kasto ti masangputak dito eh. Sa anak ko mga imay. Sino nga mintin nang ibagakin ka nga umay ka, ha? Adda ka di imbagak, ha? Apaya kas dyan, Nana Carla. Apaya palpalubusan nyo ang makiininom ni Rona iti sabali alalaki. Kanya nga ron ti maramida, kayso mati kayat na. Kat no siyak ti nobyo na. Istrikto kayo launay. Ngam no sabali alalaki, okay lang. Awan maramidan tayo no isuti kayat na. Kan may sa apay nga greklamo ka kag nobyo kayo lang mag. San kayo mga gasawa? Ha? Tapno ibagakkan ka baro kanya. Nasinga na gayam ni Rona ni Ralph. Nabayagan nga gayam da. Agayam daan sakbay nga inaklon na ka ni Rona. Anya nga ron ti planom ita nga insan. Ammo ka din ni Nanang guring ti kasta mapaspasamang kan ka. Ammo na ka di tararamidan ni Rona kan ti inanakan ka. Saan ko pa nga imbaga ka ni Nanang insan? Diyak kayat amadadaal ni Rona iti imatang ni Nanang. Uno ti pamilyak. Ammo minsan, no syakti si ka. I-break kunday dya Rona. Nagado a sakripisyong para kan kwa na. Ngam di na mat ma-appresyar day ta. Nagadulakit di alalaki ti yaw awid na. Gayem na kanulang dagi dyan insan. Uray baga tayo agayim na. Panagkunam ka di ka nasaya at tikas tagalag ti may sa babae. Makininom iti ure asino la dita lalaki. Kasanulangan no agasawa kayon ton. Pagkukwartaan da ka lang arudan, pagbalinan da ka pa yung auto-auto. Insan, I-break mo kit din. Kaniba ka mga isublina ti motor mo. Narikat ti kasta insan. Si kapay ti mang papaadal kan kwa na. Anya tamom ngay. Amangan nun makaadalan kat isukat na kan. Saanan nga uso tagbalin ang martir ita panawan insan. Saan lang at ipusom ti surutam. Usarmat ti utak mo. Nagpuskol mo ti rupam nagpakita pa ilaan kanyak, Pender. Kalpasan ti kasjay pa nagsasaom ka ni Nanang. Kadwampay ta kasinsin mo. Napuspus ko la ti rupa yung itinam, Rona. Asino ka kumangag sa kanyak iti kasta, ha? Saan nyo lang nga pagkwarkwartan ti kasinsin ko? Pinagbalin nyo pa yung auto-auto. gusto detan insan. Saan isan? Diyak kaya't ti kastang raramidan dakan ka. Ket? Anya kumati bibiyang mo, ha? Rumbang lamak ibiyangak. Ngamin, awan asi yung agi na iti kasinsin ko. Sana kaskan ka ti may bagay kan kwa na, Rona. Anya? Rona, imayak taala akong ti motor ko. Ket manipon ita. Saan tan apakibiyangan ti tungkal maysa? Nawaya ka mo't na mangyawid iti lalaki no kayat mo. Kan di mo namnamain nga dapay ti itud ko kin kaakwarta. Anya? Agpudno ka mang kanyak, Pender, anak. Nagsina kayo kaday iti dayjay arona. Wala na. Makalawas ang tinapalabas. Apay mait anak ko. Nagado a sakripisyo para ken kuana. Aramidot ti amin, tapno maipaiko ti kasapulan na. Ken masuportarak ti panagadal na. Ngam di namat ma-apresyar na kita sakripisyo ken kuana. Ha? Ay no kasta.
Sika ti bang papaadal itinobyam. Iso ngamin tikid daw ti inana kanyak nanang. Nay, kasano ko maapagadalam tinobyam? Kat agad-adal kamut anak ko. Iso ti makagapo. No apay asa anak nga agaw awid iti balay no awan klasik. Anusak ti agtrabaho. Tapno adalang mayawat ko akwartakin kwa na. Kasta ngamin tikid daw ti inana. Nalabas matikas ta nga ugali ti maysa nga ina. Ipasa na ti responsibilidad na iti sa bali at tao. Maanusak ko mga nanang. Ngam napunwanak iti adda nakitak alalaki ayaw awid ni Rona iti balay da. Kan iti boarding house na. Konsentidor pa ni nanang na. Oh, lalakero nga ron ada jay a babae. Ay, husto lang nga raw no nagsina kayang nanak ko. Inton sumarunaw, pilyam ti babae ang mga yat kun mangipatagken ka. Saan at ti babae arupat kwarta. Makatawanan tinapalabas, sipon na paluko ka iti dayjay arona ang maging gaita. Awampay mo iyam amamanobyam kanyak anak ko. Kinapudno na addan nobyak nanang. Inaklon na kiti napalabas sa bulan. Ah, sino mo ngay dayta anak ko? Apay mo ngay, di mo iyam ambo kada kamay. Yam amok to kada kayo. Nalaing, napintas, kan kang ronante amin, mariknak nga ipatpatignak. Ay, bayat nga ron ano kasta anak. Nariknak ken kuha na ti panangipatag. Asaan ko Apolos narikna iti ex ko nanang. Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko do na. Pasensya ka na. Busy ak ngamin iti pagadalan, Pender. Kano ngamin ti graduation mo? Inton umay abulan. Makaumay ka kani? Wana, no saan ngagpada ti schedule ta? Among matagraduating ak matlaan. Narigat ngagpaiso ti kastoy. Nang runak at naging nadayuta. Ano san tapay laang Narigat mo't ngamin ti agbiyahe. Nang runak at adayo ti lugar yo. I-text kon kan ka ti schedule ti graduation mi. No saan kanto abisi, umay kanto tapno mayam amu ka iti inak. Nakajakpat kan sa matinsan, Pender. Ay wala insan. Adayo anapin pintas ni Donna iti personal. Nalaing pa eh. Kan kas makitak mat. Ay ayatan na ka, insan. Ba nagasaan na pulusan na iparik na ti ex mo kan saan? Naimbaglangan ta saan ko nga impilit ti bagik iti dadya arona. Tano saan? Amang ano saan ko ama-amo ni Donna? Wana, naimbaglakit din, insan. Ay, si kagayam tinobya ti anak ko, basang. Wen, nana. Kumusta ka mutan? Nasaya at latamat, nana. Kinapudno na. Kalkalpas laang mati graduation may idi na panalawas. Ah, ay, congratulations, basang. Naistorya kanyak ni Pender analaing kakano. Saan mat, nana? Sakto lang. Ay, pag-aasim doon na basang. Di mo ko maisuksukat ti anak ko. Wen, nana. Ngamin, ay ayatak unay ti anak yo. No amom laeng doon na. Kasta unay ti panangay patag ni Pender ken ka. Mariknak mo't dayta, nana. Di kay madanagan. Saan ko asaktan ti anak yo? Mangrugin ti program nanang. Donna. Ah, Ituloy yun tong tag-istorya no madamdama. Yan tangay nakagraduara ko nanang. Kaya't ko kumatag trabaho iti sentro. Tapno asidegak lang iti nobyak. ay, saan ko alapdan ti kasta planom, anak ko? Nakaturpos ka mutan. Kan plano mi ngaminan ti agurnong nanang. Ay, mayat ti kastaan na panunot yaw. Agtrabaho kayo adwa, tapno makaurnong kayo para iti masakbayan yung mutlaang adwa. Wala nang. Adda ka de nabiro ka mapagtrabahuam ijay anak ko. Adda nanang. Ay, Saan adakkel ti sweldo?
Maanusan. Naimbaglaan nga dapang rugyan mi. Pasensyakan no itala nga i-date ka, Donna. Maawatak day ta, Pender. Kan may sa, agpada tamot abisi. Talaga naggasata ka nakatumpungkan ka. Awan pagbabawyak asi ka ti babae napilik nga ayatan. Nariknak ti pudno apa nang ipatig mo kanyak. Ay ayatan ka unay. Tagdrama ka manan. Pudno ti ibagbagak, Donna. Ala, agorder tapay kititi ka ng tatane, mabisinak matan. O sige, siya kung ti agbayad. Sana mabalin. Paggudwaan ta tagpada tamot nga agsusweldo. Insan, 5 bulan mo na saan ta nagkitkita. Kumusta ka ngay? Nasayatak mo tinsan. Sika ngay. Agtartrabaho ka kadimutan? Una insan, itimad lang opisina nga si dagiti opisina yung. Ay kat mayat ano kasta? No the free time, nalakalaan agkita ta. Nakunam pa insan. Kat, kumusta kayon ka ni Donna? Going stronger insan. Nasayat kami mat. Ay kat long table nga rudan na insan. Wala. Agurnong kami lang iti makatawan. Kamaudyanan na. Nakaisam kamatlangan insan. Wala insan. Ngamin, amok ken mariknak asaan nakalukon ti babae a pinilik ita. Naimbaglakit din ta nag-break kayo i-text mo arupat kwarta niya insan. Ang mga naging gaita kaluklukwan na ka no di mo pa line break. Awan tinagdumaan da iti ina na arupat kwarta. Pagyamanak ti Diyos, tainlisinak iti babae akas di ti galad na insan. Pudno day ta insan. Kasano insan? Di mo liplipatan tag-text I-text nak no kaano ti kalay sayo kini Donna. Ammo ka matuloy daytan. Huwag ba tayo insan? Ni Donna ti babae akayat ko nga idatag iti altar. Anyat ar-aramidam di ti arubayan ti boarding house mi, Rona. Kaya't ko lang kumati agkid daw iti pamakawan ken Pender. Sorry. Napakawan kayon. No kasta, mabalinta ka di manen nga isubliti na palabas. Urnusen tanti amin kadata. Ladinitek, saan na mabalin, Rona? Please, Pender. Nagbabawi akong tinaramid ko ken ka. Kaya't ko ti bumawi ken ka, Pender. Asino ti bisita? Umay ka, Donna. Yamam ka ni Rona. Iso ti imbagak ken ka idi nga ex ko. Ha? Kasta ka di. Hello, kumusta? Pastor ka tapag meriendaan, love. Ay, saanin? Pumanawak mo't ladagos. Umadanin ti kalay sami ka ni Donna, Rona. Umay kanto mo ta. Oo na. Oh, sige. Patuloyak nga Roden. Ni, nagdardaras mo ta na pimanaw, love. Anya ti may naimbagakan ka. Makisinsinubyan kanyak. Ngam imbagak nga awanan paset na iti pusok, tadakan asimukat. Ken may sa, nabayagan alinipat ko. Ha? Nabayagan anak ka move onak. Iso nga awanan ti rason tapno subyan mi pay ti tunggal may sa. Tangamin, adakan akasukat na dito'y pusok. Kat ikarek, si kanto lang ti babae nga ayatek, aging gatong palbiag ko, Donna. Kasta akmat kan ka, Pender. I love you. Saan aga po tayo ayatan na tayo timay sa tao kat agbalin tayo meten nga abusado. Masapol nga agbalin tayo akanayon, anasaya at itipada tayo at tao. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day tapa kasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless, iti Tunggal Maysa.